hari amateka yahishwe, hari amabanga yandikishijwe amaraso, ariko hari n'ukuri kurura nk'umuravumba kwapfuritswe mu bitabo by'isi yose. Ikaze nshuti bakunzi ba Joli Media TV, umuyoboro rukumbi ufungura imiryango y'ibyari byarahishwe bikamenyekana. Jye nitwa Ukwikunda Ignace Joli. Uyu munsi tugiye kumanuka mu mizi y'umugabo, oya nako ni umugore. Uyu munsi ni umugore ufatwa nka Iron Lady w'Ubutaliyani, Giorgia Meloni, umugore uhuza ubwiza bw'inyuma n'ubwonko bukora nka mudasobwa y'ubutasi. Yavutse mu gihe cy'imidugararo, akura mu kabwibwi ka politiki kaze. None uyu munsi mu 2026 niwe nkingi ya mwamba y'Ubutaliyani bushya. Mutege amatwi kuko ibyo mugiye kumva bishingiye ku kuri kwambaye ubusa. Iyi ni Joli Media TV, jye ni Ukwikunda Ignace Joli. Kugira ngo tumenye neza Giorgia Meloni uwo ari we, reka dutendere ikirari twibaza tuti ese isi yari imeze ite igihe Giorgia Meloni yavukaga mu 1977. Giorgia Meloni yavutse ku wa 15 Mutarama mu 1977 mu gace k'i Roma kanyotewe n'impinduka. Hari mu gihe cy'intambara y'ubutita mu 1977 nibwo mudasobwa ya kabiri, mudasobwa ya mbere ya Apple kabiri yashyizwe hanze ihindura isi y'itumanaho. Hari kandi mu bihe byitwa Years of Freed mu Butaliyani, aho ibitero by'iterabwoba n'ubwicanyi bwa politiki byari byogeye. Muri uwo mwaka w'1977 nibwo kandi hafunguwe bwa mbere umuyoboro wa Trans-Alaska Pipeline, kandi nibwo filimi ya mbere ya Star Wars yasohotse ihindura imitekerereze y'ejo hazaza. Uyu mwana muto wa Giorgia Meloni wari uvutse yakuriye mu gace k'abakene ka Garbatella. Se nawe yahise abata akiri muto. Nk'ayo bidahagije, ibi byatumye akura ari umukobwa wirwanaho ubwe, akaba umukobwa wishyiriyeho intego yo guhindura amateka, bikaza no kurangira ahinduye n'ay'igihugu cye. Giorgia Meloni azwiho kugira ubwiza bw'umubiri, ariko ubu bwiza ntabwo bumubuza kuba inkazi mu magambo. Ni umuhanga mu gukurura abantu akoresheje amaso, inseko n'amajwi ye aryoheye amatwi. Umuntu yavuga ko azonga inzobere. Nibyo koko, ijwi rya Giorgia Meloni ni ijwi ryumvikana, rituje, ndetse ijwi ryiza cyane buri muntu wese yakwifuza kumva. I Roma mu 2019 hamamaye imbwirwaruhame yagize Giorgia Meloni uwo tuzi kuri ubu. Iyi mbwirwaruhame niyo yamugize icyamamare ku isi yose, aho yamaganye abashaka gusiba umwirondoro w'umuntu. Ati, "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete." Sinzi niba mu Gitaliyani nabivugaga neza, gusa mu Kinyarwanda tugenekereje yagiraga ati, "Ndi Giorgia, ndi umugore, ndi umubyeyi, ndi umutaliyani, ndi umukristu, ntabwo muzabinyambura." Aya magambo yahindutse injyana y'indirimbo, isubirwamo n'abahanzi batandukanye mu Butaliyani, kandi bituma isi yose imumenya nk'umugore uhagarara ku ndangagaciro ze adategwa. Ku wa 22 Ukwakira mu 2022, Giorgia Meloni yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore mu mateka y'Ubutaliyani. Uyu munsi mu 2026, Giorgia Meloni ari muri manda ye ya kabiri, aho imibare y'ubukungu yerekana ko igihugu cye cy'Ubutaliyani gihagaze neza no kurusha Ubufaransa n'Ubudage muri GDP growth.
ibi ngibi ushaka kubisoma neza wakwegera urubuga rwa Minisitiri w'Intebe y'Ubutaliyani ukabyisomera birambuye. Giorgia Meloni bivuga ko ari umukonservateri kimwe na Trump, ariko nyamara byatangiye abangaba nabo ubwabo bavuga rumwe birangira batakivuga rumwe. Ku ikubitiro Trump yakunze kuvuga ko Meloni ari umugore w'imbaraga. Meloni nawe yigeze kuvuga ko kuri Trump muri CPAC Conservative Political Action Conference ko bakwiye kurengera imipaka y'ibihugu byabo. Mu magambo y'icyongereza yaragiraga ati Trump has a clear vision for his country and I respect a leader who put their people first. Ati Trump afite icyerekezo gihamye ku gihugu cye kandi nubaha abayobozi bashyira abaturage babo imbere. Ibi uramutse ukeneye kubisoma wasoma ibinyamakuru nka The New Times na Political Europe zisesengura uburyo Meloni ariwe yari darling w'abarepublika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara ibi byose byaje guhinduka ubwo Giorgia Meloni yatangiraga kuvuga nabi Trump, ahanini bishingiye no kuba Giorgia Meloni ubwe yarafashe yaranze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha ubutaka bw'Ubutaliyani mu rwego rwo gutera Iran. Nk'ibi bidahagije, Giorgia Meloni yaje no kugeraho atangira gusubizanya na Trump. Giorgia Meloni nk'umuhanga mu kuvuga bizwiho neza ko iyo agiye kugusubiza akubita ahababaza. Giorgia Meloni azwiho kuvuga amagambo y'ubwenge kandi asekeje, akanakoresha amagambo asharira ariko arimo inyigisho. Ku barobist rimwe yaragize ati they want us to be parent one and parent two, but we are mother and father. I don't want to be a number. Aha, tugenekereje yaragiraga ati bashaka ko tuba umubyeyi wa mbere n'uwa kabiri, ariko twe turi mama na papa, ntabwo dukeneye kuba umubare. Meloni uzwiho gukubitira ahababaza rimwe yigeze kubwira Macron ati don't lecture us about refugees while you extract gold from Burkina Faso to fund your economy. Tugenekereje yaramubwiraga ati ntabwo watwigisha ku bijyanye n'impunzi mu gihe mwebwe muhora mwiba zahabu muri Burkina Faso ngo mwubake ubukungu bwanyu. Iyi ni imbwirwaruhame yakwiriye ahantu hose, ushobora no gusanga ku masheni ya YouTube nka Daily Mail na Sky News Australia. Hari byinshi rero abamuzi bamuvugaho ndetse n'abatavuga rumwe nawe bamuvugaho. Ursula von der Leyen ni perezida wa Komisiyo y'Uburayi ati Georgia is a constructive leader. She knows how to defend Italy while staying in the EU. Tugenekereje mu Kinyarwanda yagiraga ati Giorgia Meloni ni umuyobozi wubaka, azi kurwanira Ubutaliyani aguma muri EU. Hillary Clinton nubwo nawe adahuje imyumvire na Giorgia Meloni, ariko yigeze kuvuga ko itorwa rya Giorgia Meloni ari break in the glass ceiling, ari guca agahigo k'umugore bwa mbere. Abamunenga bo bavuga ko afite imizi mu mashyaka ya kera ariyo post-fascist, ariko Giorgia Meloni akabasubiza mu magambo yoroshye ati fascism is history, I'm looking at the future. Mu Kinyarwanda ati fascisme ni amateka, nge ndimo ndareba ahazaza. Umuntu yakwibaza niba Giorgia Meloni mu by'ukuri
ari umukiza w'Ubutaliyani waje kugarura agaciro k'umuryango w'igihugu, cyangwa ari umugore w'umunyapolitiki uzi gukina n'amarangamutima y'abaturage akoresheje ijwi rye ryiza cyane riryoheye amatwi. Amateka ye kuva mu 1977 kugeza uyu munsi mu 2026 yerekana ko umugore utarigeze acika intege nubwo yakuriye mu bukene bukabije. Giorgia Meloni rwose bigaragara neza ko atigeze acika intege, yakomeje kuhatana akarwana kugeza aho ari kuri ubu ngubu. Isesengura Jolie Media TV yakoze rigaragaza neza ko Giorgia Meloni ari ufite urufunguzo rw'Uburayi rw'ejo hazaza. Niba ukeneye kumenya niba azatsinda amatora yandi ateganyijwe, reba uburyo abaturage bashobora kuba bamukurikirana ku bitangazamakuru bitandukanye. Gusa ibi bigenda bihindagurika. Njye nitwa Ukwikunda Ignace Jolie. Dushimira cyane buri wese ukora subscribe kuri Jolie Media TV. Tubashimiye ko mukomeje guhitamo uyu muyoboro nk'isoko y'ukuri n'ubushakashatsi buzira amakemwa. Naho utaha mukomeze kugira ibihe byiza mukanda subscribe kandi na share kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro. Nkuko nabibabwiye, nitwa Ukwikunda Ignace Jolie. Tuzahura ubutaha.